Erik, Lintang. Dua sisi tu sisi ya. Ikut dah sah dan dua sisi kau. Dua sisi tu sisi kau. Kan dua bagi dua. Ya kemari madok. Jadi kemari madok dah okey dah. Dua sisi ni kau sisi kosong dah okey dah. Nah, orang pelan-pelan sikit. Nah, jangan lain lagi. Kemari madok sisi. Ya ikut mati kemari madok. Ikut dah usah isi belah kari. Ikut dah usah isi ya. Coba lihat sisi. Ikut je tu sisi ikut. Nah, jangan nang eh. Jangan ni. Kau jangan lupa. Kemari madok. Ini tadi ya. Jangan lawan awan banyak parah elok labu yang dibawa nyola obu ya buwe yobu buwe labu obu ya buwe ngabu buwe yobu anu oke kagaknya orang kalau nyorang tolong garun awake jangan nyopanap kalau nyonada tolong nyotunjuk bobu nak ujang babu debuwe yobu babelo ai dalam nyobu saya nyoba apa nanyore dulu na awak nyoba penangku bedu lagi tokuan obu we obu we makan tuan pandai pa ujang babu mungkin tak salamat ujang mama obu we obu ujang obu obu we obu aku jatuh lala obu we obu oh iyo nanti lantaran terkuti tetapi jangan kami lembatu opo jangan iyo manari wau aleng yang madan itu oh iyo nanti
minat. Di ano, undang-undang. Nak matras ya. Tak boleh matras keluar mak. Ini tradisi. Seminggu. Ha? Apa seminggu anak-anak ni? Ya. Agak-agak ada anak-anak ni. Gajah manjur tak bedo anak-anak dia je. Tak boleh matras. Matras cat dia je.